Selamat sejahtera. Saya sangat-sangat excited untuk filem Kulit Wayang The Skit ni sebab kita dah shoot ni almost setahun juga kan. Setahun juga kita tunggu untuk finally this movie akan release soon. Sebab filem ni mengangkat kita punya tradisi kulit wayang yang memang mungkin dah dilupakan, especially untuk new generation. And saya sangat berbangga producer kita Nevin dan Abang Din, our director and also our writer, yang berani mengangkat cerita kulit wayang yang saya rasa bila diolah, difictionkan dan diberi suntikan dari segi visual, storyline yang saya rasa boleh diterjemahkan, bukan saja memberi hiburan tapi ada mesej-mesej yang ingin disampaikan. Itu yang saya proud lah to be a part of the team, dan harap semua boleh sebarkan filem ni dan share dengan kawan-kawan ataupun family yang terdekat. Thank you.